kay kayungan. Kingal do iti pagmasosyan tayo ing solemnidad ning katawan at daya ng Kristo. At kambeda po din kaya katampan sariling kapag nasan kaniting misa, pakiabetala po din makatuking intentions. Ing kapasalamatan na po di Mr. Florante and Mrs. Myrna Dizon, Chris and Rona Gomez and family, Jose Pepe Hison, Mayor Rodencio and Mrs. Daisy Gonzalez. Special intention, Engineer Ding and Mrs. Madel Pilaw, Engineer Jesus Punsalan, Gemma Lumba, Ning Torres, former Mayor Teddy Tumang, Ariel Osapina and Joshua Joriel Macabali. Para king malalagwang kapaldanan dari Oliver Pabustan, Ranilo De Irit, Espiridion Kayanan, Michael Alfaro, Belia Trinidad, Celia Nagason, Janet Lakap, Virginia Sumawang, Monica De Leon, Leonor Salazar, Rosel Montemayor, Joy Manalo, Charito Obsequio, at Alaysa Rain Tulio. Para king ngalananggang kapainawan ning kaladwa dari Jonathan Patterson, 9 days, Maria, Marcelino, Federico, Magna, Luisa, Monsignor Constancio, Rolando Remedios, Monsignor Damaso, Lorna, Jenaline Frial, Karen, Francis, Abel, at ding maldang kaladwa king purgatorio. Ing kaya katampong kapag masusyan, panimunane po ning kaya katampong kura paroko, Reverendo Padre Rafael Sedek Emparas.